pasat lang kyun ea jok inut anim sopi kok tha chipidet nijang Karbi Anglong kaparlo lakha troxy kopili constituency arlo cheng bil arong inut anim sopi ke pasat lang ki undunde dera jok kok tha chipidet non hejong seba board pen ke pasat lang ki pipen inut anim sopi amena pran chipidet bangso sopi lokachar lidun sildubi high school alongsi kidun ke pasat lang klangdet pen fail puchini dera jok kopi koson pen lone apran chipidet Aw Sophia men Priya Chauhan arong cheng bil bangso porahut Hema Sharma joktavi abongso atumpen hemsido apia potum kam claim da mapi pusi ningjepon Kheroni police station atum birta longsi adimaklong anpalidam si police atumpen postmortem ke ponjia phan sikdang pon bom lang pusi birta ribdunlong Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong news channel लड़की अपने से फांसी लगा ले के तो देखल से ना कि माई बाप रहले त बोलले चाहे के देखल रहे तो वो अपने से केन का कर ले बिया आदमी पाछे से देखल से या कब हुआ 11-12 बजे के टाइम है स्कूल से आदमी स्कूल के अब वो कहां सुन ले बिया क्या हां मैट्रिक फेल हुआ है इस बार मैट्रिक फेल हां मैट्रिक वही कारण से हां मैट्रिक फेल बिया वही से फांसी दे दिया क्या नाम था प्रिया प्रिया क्या है चौहान দুখৰ কথা এইটোৱে যে ছোৱালীজনীৰ মা দেউতা মানে ঘৰত নাছিল গৈছিল মানে খেতিত মানে কাম কৰিবলৈ আৰু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত মানে বেয়া হ'ল তাইৰ বেয়া হোৱাৰ পিছত মানে চাগে মনত দুখ পালে দুখ পোৱাৰ পিছত মানে এনেকুৱা ঘটনা কৰিলে ঘৰত কোনেও নাছিল মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল মানে তাৰ ভণ্টি এজনী আছে ইমান সৰু তাইহে আছিল বোলা ঘটনা আপোনাৰ সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ 10টাৰ পাৰে হৈছিল হ'বলা ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত মানে চিলডুবি হাই স্কুল ছোৱালীজনীৰ নাম এনে গাঁৱলীয়াতো সোনিয়া বুলি মাতে কিন্তু স্কুলৰ নাম প্ৰিয়া কুমাৰী প্ৰিয়া চৌহান এনে হয় কিন্তু প্ৰিয়া কুমাৰীহে লিখে হ'বলা প্ৰথমবাৰে এক্সাম দিয়া হৈছিল নহয় ফাৰ্ষ্ট মানে দিছিল মানে যোৱা বছৰ দিছিল মেট্ৰিক বেয়া হৈছিল আৰু ৰি দিছিল আকৌ বেয়া হ'ল সেইকাৰণে চাগে এনেকুৱা কাম কৰিলে ঘৰৰ কিবা এটা প্ৰেছাৰ কিবা আছে নাই ঘৰৰ কোনো প্ৰেছাৰ নাই Humpharo sose tomon ke thepika jok hemrit kanahok Nijang Karbi Anglong kaparlo lakha sirkep amreng constituency arlo arnam teplong reserve rong kimi arong humpharo sose hemrit kanahok pon men tomon thepi lapen arve ke janga jok arweche clonify inquiry si arni anerlo chitim porphai ke thomalom tomon arve ke thepika jok arnam teplong reserve rong kimi arong humpharo sose hem nahok pon lapen karen meri hing ari anta thengpi bap lapen LP school nahok pon Lasi school loke than tak siksak po pusi than bang atumpen pachinipon. Bangso lokot charcha hem asar nung anta oipon laplo. Lasi KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang MLE 20 number by thalang so rup sing teron EM Rina terang pia tumaphan kisung ke pho aratatum nang rap thapusi ningjepon. Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong news channel. Turulo la nalitum perangkia bitung tum phan kardom lasi kidam tang ni krip ho ni keba pranta la son thotlo tumi son si asi lanang bong pen ni life ang bong pen tumi si la pana tumon ki the pu first time lo ala si sarkar ahin pen nilitum non nalitum la report nalitum long naga tuning ridunji bangke la non aning ki menaya bang fu Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon aki hai Tuliram Dr. Tuliram Ronghang sar phan pendanglok dak ilitum amreng dak arnam teplong ke amreng homosti sipuri lo lasi em aki hai pi rina terang pi phanta mane laso arnam teplong akisung aputhak hem kiru don pharu sose full damage abang lake lasi laso akirap ka chaing phan ke nalitumang no si angsong an nang kirung pipon pola salam puthak pusi nilin panchuning rila humkwan bagdo kaluksor 100 above dosa arnam teplong ta kupu arong bang arnam teplong rong kep ai sabalong ke da pusi full damage e rong along pen don krip hodung ko lan la kisu galilo lan lo he ase full damage mane la pu hemang tara bong do wen tang to ekdom warphun hem si ke ong munak la don pharu ong bong ke asam lo
ezhak atum han theklong lo a documents anta mane lang lukson erla sila labang suk thak nang lekilo pudi hok lo nangli karjul ase la documents bang ke full si heri erlo damage thailo ase la so puthak ka damage data documents puthak la so against customer me ye phan sarkar pen our side naki pi phan bang ke nili tuning rila Karbi Honghari Sorlo Song Ahin Pen Tiripia Me Puthot Arpukimi Kedengpon. Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Jutang Kiri Lunkan Asai Hemalong Karbi Honghari Sorlo Asong KHSA Tiripia Me Arpukimi Kedengpon. Karbi Anglong Karbi Honghari Tiripi Sorlo Asong Aruacheklo Inkorahini Arni Dongkamukam Jutang Kiri Lunkan Asai Hemalong Kapadopon Along Me Charipon Basapi Teron Pi Ahin Pen Charipon. Meyalam থেকে যায় পন বিনা তেরন পিপেন্সি আং তনালাম থান পন জিরলো আলোকত আলুহিয়া তুমা ফান পাচিনি পন কার্বি হংহারিয়া মে পেন আলুহি সারপমান পেনচে তংদুন কার্বি হংহারিয়া মে কে এইচ এ তিরি পি কং চুনবাং লংকিশোর ফাংচো দুন কং চুনবাং রাজেন বে দুন মে ফু চন্দ্র সিং তিসো মেম্বার চন্দ্র সিং ক্রো লংকিরাম তেরন আতুম চে তংদুন পেন মেয়ার ডি পিডন লাপেন বাং ফুয়াকিমি কার্বি হংহারি সোয়ারলোয়া সং কে এইচ এস এ কে লাপুহেনলো Basa pi terang pi meipu bina kram sapi kong chunbang kabon pator pi dihin chunbang member kawe kiling pi sati bepi Regina teron pi sang et kiling pi Rebecca teron pi atumsi arpu dengpon pusi birta ribdunlong. Kheroni pen kamsing dera Karbi Anglong News Channel. Lapen lamrai po long kachiparai po lake ilitum hong hari pen Dolamara BMC Biodiversity Management Committee Penchepatir Piponsi Kaipolangso Picnic Spot along Thengpia Klim ke eki somajai me kedengpon. Niphai Inkoirahini Arni Dwarbaguri Constituency Kaparlo Dolamara Kaipolangso Picnic Spot along Dolamara Ingnam Raikom Saikhiatum Pen Kaipolangso Chingthur Committee atum Cherabdun Pen Kapang Thirlapen Thengpia Klim ke eki somajai me kedengpon. Bangsojai mekedeng ponang kok atheke National Biodiversity Authority po state 3 alongta kapang thir nang asai dopon. Lesson si Assam State alongta district wise nang palipen Karbi Anglong sita labangso sai bangke claim ponang kok loputa ningjepon. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. isilang nalo bute nili tomhala NRL penekta latrine urine nang pilo labang so PN use ni tum use bom sitame labang ke dorde det ajong ni sinoni li chuni ri dun gang tung bang ke council ke ja tum ke the ding ma same prabjin pe nili tuma phan labang so war sai nang pite pu public toilet pen chenglok kapre waiting set pen chenglok dorde lang ni tum waiting set ekta dolo sitame la seme dorde la silai hu ke nang pen sinili nang li tum atheng nu pachini dulo isit pachini tu mane ningkan am loge khulitang enige nilitom aprang pen bihekos pen semela bang solang sun bang ke thek du nong lo nilisame popular ke non mobile social media pen naklang det pen 2006 pen si 2016 pen si labang so social media long che thang phun lot matidi la pen si non bang ken pining an ke surhini ra thong inko ra ke thom ani kana lo jo lasi nikan proxy tom arning pusi pini bangani tum pitiglo asila bang solong sini tum tame dak dolamara BMC pensitame nilitum klempon lo thengpi erlo nona bangke nilitum la karko karphega kam sini tum ko klem tupo ande pini na tum la bang saya long tipia think itu me pun thengpi ge kichu thengpi sini tum ipon lo ay moduram tame theluta do pen tharvi naspoti lahai hai asin tum ilo nang labang so la tolong ke bang arat tum han labang sudah ke bang pen la homu hotel la ke war hai putar na le ini pachini kam tu mang la lo ilitun kai kideng thirju si do nai aposi dukandaru ke bitum punon badak local committee no management committee tum sitame la bangso bangai kai kida chirok tok sig do sigime athi hormu hotar bong ke war pe ni pulon te ni tungke plastic free sini tum kari tum sa jun putame langpong ben si teng nang po langpong ben si sa jun inang po ba lu pe ni ben si kamang ke hotel long me tame sharp ina po munir phan hodai nang po locality itu local management committee la pen ladak kai phulangsu a locality to mane tu chunurita